Pemirsa, sesampun kahanan pasar tradisional nanin sepi, sangkaning akeh pedagang kajantenang positif COVID-19, rau mangkin pengerau keramo sampun sayan ngeramayang tur pamargin protokol kesehatan janten sayan katin capang. Direktur Utama Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Kompiang Wiranata Mausang, kahanan pasar Kumbasari rauh mangkin sampun kejantenang steril, tur krame sane medagang sampun laksanayang rapid test utawi swab test antuk hasil negatif. Parindikan puniki ngawinang krame sane jagi matumbasan, ngerasa deg-deg tur aman rauh ke pasar. Sadurungnya nih Gus Kowi Mausang kunjungan kerama ke pasar ke Kantenang Tedun wantah siki ngantos kali diri pengunjung ring pengawit pembukaan pasar Kumbasari sesampun tutup limang rahine. Duaning sampun kejantenang steril nanging antuk nambahin panglalah COVID-19 ring pasar tradisional pemargin protokol kesehatan sayan katin capang. Paiketanipun starter rajak laksana yang sidak majeng para pedagang wiadin pengunjung indik pemargin protokol kesehatan sekadi nganggen masker nyaga jarak tur krame sane jaging ranjing ke pasar panureksan sayan katin capang. Tiosan punika pemasangan plastik pewates taler sampun kasiagayang sekadi sane kepanggih ring lantai siki miwah kalih pasar Badung. Ngenenin indik protokol nyaga jarak Gus Kowi Mausang sampun abdabin becik indik kepunika atenge pedagang sampun kapindah ke pelataran pasar Badung. Nanging pemetaan kantun kelanturang sawetara awu kupungkuran pacang kasiagayang genah malih antuk mindahin pedagang. Tiosan punika silih tunggil pedagang buah ring lantai kalih pasar Badung jero wiwik Mausang kunjungan sepi ring pengawit pandemi COVID-19 napi malih dawa kepanggih kasus positif COVID-19 ring pasar tradisional. Widya Stuti Bisnis